Naupang khawihsaktu shem First Track Court Kolasipa Judge R. Valal and Chuan Nimini Sombokwa Sompani Khan Kolasip District Chung Kopakata Hmeichhe Naupang kumngami khawihsaktu lalhimpuya kumsom thumpasare thiamlo achantir Thudon danin lalhimpui hian kumsang hi somni kum leihorvel khan Hmeichhe Naupang hi a khawihsakema lalhimpui hian Hmeichhe Naupang hi oimuturin aputhina chumi nuwa a servel khoin soichok lo turin Naupang hi a vo thina ne newsi bingwarna news atanga lakane Supply Minister Pubila Chanzo ngeina a soina hi lo eno taila khatia ZPM sarkar laklo ani tuk ni kwa tangkhan ko ngal charchara Buhfai leina kanmamo chu crossom ni pali vaibel chi som ni pali vel ani he poisa hi ni sompru khan treasury lamin unreleased felvek to Supply Department Officer Hawin thopuina po atha thokhat lea December le January bika Buhfai mo tur hi chu kan ro manzo fel thokhat to e Buhfai go down za sompako oma za le pakhata Buhfai hi davek to nia ni somni pani hian center sompreta da fel levek man tumani e bilal chanzawa Supply Minister CM in CSS noya thokte akom nimini sompako le sompani chun khan Chief Minister Puladoma Chuan apisa All Mizoram Centrally Sponsored Scheme Coordination Committee Shroitute akoma CSS noya na thokmekte harsat na ang itlaksak Chief Minister Chuan Financial Year top lama sarkarna anvon thusain tunhnai lok khan Central Lamin nitina kansum kol theizat anron tilhem chuwang chuan chaktak kalthe aniri lauti hi mipuiten mirshet pui kandu hle ani ate anlo soito thinangin kan state sumdin mun titha chhauturin nakum hi inpo chakum years of consolidation atan kalpui antum ti sayin pulal doma chuan inren takin kan omanga resource mobilization committee in chaktakin ma alanga erukna corruption omloin kan kalbokang tein kumkhat nuwa chuan kan zia chhole tura an ngei thuwa sai Chief Minister chuan man mo taka na tho ngal a har satri thule anma mo thlente chu tunma tanga alo shet puile avei pui takte anni thu CSS noya thokte hi ashel Chief Minister Troyom tu CM Secretary Kelar Thanmoi chuan Mizoram CSS employee te din munchoi kanata na zerbing to pol study group sarkarin ama kai shoin noya alaudin to thule anjir chena po kumsang somni pakhata an thelu to thute atar langa an report chanchin tlang pui asoi fiangal ADC sum teaching pen thu boya mi pare themlo chantir December ni sombokwa kumsang ni somni pathum kumsang ni sompreta chakma autonomous district council sum teaching pen thu boya khati hun laya CADC CM le executive member mi pare themlo chantiran ne Aizawl District Court Special Judge Prevention of Corruption Act Dr. HTC Lorin Chana Chuan Vain Khan ko thutluk na hi apuanga ko tarlan danin kumsang ni pathum February ni sompalia CADC MDC atanga ban Buddha Leila chakma in ama bana high court a khinglet noin high court chuan abana hi kumsang ni pret meninga khan nol sakin dananga MDC a lole lamte pele turin thupe ka chwa etila hian kumsang ni sompret jun ni khat khan CADC CM le executive member dang prete chuan Buddha Lila chakma andananga a lole lambaka chengnoi somli pukwa singthum rangkhazali som ni dang pek chuan chuin thurol takin anrel hlua pek ani zuita ti atar langa SAB te nuchuina tanga tarlan ani danin Buddha Lila chakma hian CADC dan anga adon theichu chengnoi sompali sangthum zali somko le pali ani line avaya poisa anpek chu chengnoi somruk pathum singthum sangli zakwa sompali ani thu atar lang bokani kotin thiamlo achantir ta hi heti hunlaya CADC chief executive member CM Santi Jiban chakma le executive member dang Hiranan Tongchangya Sanjeev chakma Kusum Lota chakma Onis Moi chakma Buban Kumar chakma Mohan chakma le Anil Kanti chakma te annia heti lai hian hemithu boya sumdong tu ber Buddha Lila chakma chu kumin October ni som khan athia wangin athu boy ti topani thunga a shem na hi ko chuan naktuk chundar som pahnia apong don ane
ka channel hlom takte milo in saka milo subscribe pa milo share sak thina wanglom tu ka suya milo subscribe pa milo share saka milo in sakzel turun ka som boka che kalome